Medafo jina ho mentwemu nkoma mema wakwa abasronko enfambra emergency Ghana TV eso na mesra wo say video we like na share na subscribe uwi awa drop your comment no e wo comment section hono mo say wo hwe wiea na wiase ade yan eni say wa bre aye adwuma nya usika oye wa adwuma na obi afa kwan bi so epese osisi wo sika wo de ye adwuma no pese sika ne enhye yapa ne sika pe enafom nti se wo obi decide we ediwa wa imagine ya obekom kwan abefa so tese eja ujwe ho awon ti ase na etie ya bi mu yesa na story we ya me dia brewi o ba be shei me say immediately wo hwewie ya wow dimnika unya kodu nipa ne hono ma ono abetu esike ya ma ekwan obefa so atua kra no kra be wonwa abusia ka me ho ne yenko hwe video ne mbra na ye ba wa kwa kwaje usika obi ode okabia no obetwia yenko hwe video no embra sisia pa ekwa ba God we pa choka sa gu bentu ani mu mame yo me pa cho atiefo ni na mon ya mukasa me pa cho me firibalaga me firibalaga what's up brand ye musa we yo abotewate mati ma pressure fa wa ba no wa ba yo abotre abrewa na won tocho wa brada every munye o free bariga over to bo ase wate wa ba no wa ba wate bariga fo nyina ahwa wo obi ahwa wo wiase me ba cho within no medin ya abuguri area abuguri okay abuguri da wana kire sa abuguri no okay abuguri ayembono area ayembono wo dey ma kire abuguri no ma dey cho na wo sa di bi ba be ka ho se me papa no din no papa no din dey say ayembono twa mami ya na ye dey me say kama kire abuguri abuguri no dia na me mfa de hin so so ayembono no ayembori spell ayembolo spell mami yeah me ko school wan ko school dabo so abuguri ayembori me pa cho wo firi hin na bai me firi borga god borga me pa cho wo when na how wo borga anti wa ba hanum brantie bi owo OA ya friend Thomas na ya na meso me ye na ntwinam ewo bolka hano na ya na me de amaka na ayi OA no na omo ye den omo de mama customer OA travel and tour ho OA ayi hono na de omo fa ka akwa akra no transport station ho no oh wo fa so me na me ya na me de ama me customer so anu an so na ewo bobo ya na wode ya supply omo na mra bi na wase me ye de men ye man owo customers Thomas na dancer Thomas no na wunye ne dada wo sirem minim ne dada wo sirem eti wo kunkum na ntwe wo sirem ana na me ho na wa go na de amaka na me de ama o en na omo so de ama na wodi free sirem ba ansai da be me ho no kama me ho no kama me ho no na ntu nam na e ho no anase yi twa ne nketwa no yo so me ye no o se me ye mano na me so me ye mano e kodru 330 million 330 million god no edi say no dia tobo home well no 300 and say 330 million 30 million ana busumi se ni afise ni na say scan ko di no o de nam ne bre no me de mano ne dia wa 330 million no watia okay na onu ankasa na watu na mo ba fie balaka hano se me ye de me fanko atiefo tobo atiefo sa sem we se de bia na baba sha ita aka baba sha baby a wo bia me chia wo wo se se wo su onu obi di dwa
first one no obetua watua so utiri ye second one obetua but kai hu the third one no so we shia nyame pakra na so mu ye dodo sen so we shia wo bi awurade kana koma wodu besim because wo be wo papa ama wo hunu se wa dey wa papa me wa ano dey friend so odo obeji obemo waji na di obi kwa nyom soline dwani o sugada die o dada abeku eti no odada no na wa babo alkano no say me njai me fie na me mbra na fie ho ebeye ma no na ne bosiafo hu na omo choro na me so me choro na dance ni no ho na me siyo me ka kira me papa se david ye ne saade wo hu no so de sa adwuma no se mfa so bi wo ho de obetuma age adwuma no me so ya de na me de ko ho me ko ye ya koduru 750 million Thomas ade bakuma sa hase me se mama sika no o pampesa wo mama sika no na me ba ye na ode me ko mama ho na mama ne ka kira ne se wa sene 1 billion 50 million ade agu merchant live ade ama Thomas na ede number no mano na me bisa Thomas na amode ma merchant line ho de ya o se anya me de ya na me say me merchant line me na me use na o se aya me de ya no si de me na me chino ko police station what wa bara ba chino me chino ko police station no o tue police station ba meba what chino ko police station ba me chino ko Zongo police station o che no kwa wodi na se wo ho di skare ma one day na no mo yi no na omo yi no na me san chi no akọ central ya kwa na omo yi no na omo se me pede me nkọ court na me se arenti na omo yesa nipa no o se maamo ne se ne sika 1 billion 50 million adi agu merchant line yanko MTN office na ya kwa check ya check dia na sika ne sen ne dia ya be hu ni pakura na e ko yi sika no wono ano ya frɛ no police ni fo ne se maam ne se omba so men ko anu no so me tie futuo we na me de ba se mo mboa me na ya hunu asam we na kire hin na akotena ya ukoto aduane bi di ukoto de ayi na me ko to nam nkrama nam wo asafo so o ko to akraba na e wo asafo na wo we na me we se nti wo we nam na wo we krama nam na hunu ma hunu ono so ba so ba wi bi ba ho de yi ho na e ne station o to yi nam ne ko wi a no ba we krama nam ho na wo ko we nti wo ko to ni ti ana so ko to ne na ne na ne ya na de ne na no nti wo ba ko abasa afa wa ko wi bi na le bare ga ho yan to ni bi o krama na ya to ni bi pa na ha na efo but da me pete mi hunu no nti na me ko hoko to bisa na me te hu ti se wo hu ba bi a wotie me baby na wati ne dia wati lungo pa batme yino o enu na waye juma no okay na pabia na wafa nam no ade ko ade ko koma uresco anti o hodum ena na yi wo ni tena bi awo na wade bobo ya ne ya juma o station na asemi ba sa no wo ko na bushia fie na akoye nam no wo ka kire wo papa wo ne wo papa akọ ayi Thomas ya bushia papa no mo akobu mo ma ne me papa de wonko ho o se ye ba sa no me bushia fo se o mo se me nko ho arenti na me ye so den ko ho so me hwa me san na me so me na wo ku na ntwie dodo sai na ade mbo na so me ko firi so omo tata me se omo ntim Burkina Faso na so omo che wo kwa de ontimi omo ba jelo ntina me ba se mo mbo me to wa ba kuma se wa be di enasen me di 3 months ni
Wo be Kumasi? I have 3 months no. Wo be pe Thomas nko no. Thomas no 3 months ni. Da wo ankasa no wo no wase say. Me hunu no. Sana mamu sana wasi wa send sika no man. Wanka hwe. Ya chi no ko police station. Police ofu na ono na ekasa. Okwo frɛ papa bi ba alaji. Ba ono na ebele. Wanka hwe. Se obetua ontua wanka. Nti na me pese on frɛ mamu no mra na yenko cheke. Merchant line sika no baby na efa ho no ye be hunu. Mami stop. Merchant bank honum no baby e won wo be hunu. Merchant line no. Baby a odi scan to ye no. Ne say ye check e wo e kurom. Say Atongo Ventures. Atongo Ventures so o say David. Na hene. O say sika bia mfa no so 1 billion 50 million. So men yan kwati you say na ka nyina akoye say ba me kan ni nyina ye 750. Na 750 then was who send 1 billion. Until na men tia say me say omombra na yan kwa check. Na wo say ni nipa 1 billion 50 million. Na 300 million wo de che no na wo ye ne dai. Ano na men tia say no. Me pa cha mama yen frɛ no. Mama yen frɛ no. Mama yen frɛ ai Thomas. Na yemisa no. Nuama bi wo ho no mo a odofo yenye yenua bone o. Wa wukurom sremuni. Na nipa ne ye ni business na wo ka kire ne say chin agi say wa ba wo fie na ade enti na ense nipa ne ba wo fie ne be ye adwuma no. Eti fie ho na akokum na ndwie no. Fie ho. Ade ntira. Fie ho. Fie ho na me kokum ye. Ade asem kura no. Ayadi entira apostle edi enti no pese won kokum nam no woni fie abrewa ense me hu so ye na be se me na te pa ye easy se ne be ya we no beje na di mo na wotumi hello for Thomas over Thomas ma how hello Thomas ma how what's it? Thomas Maha. Hello. Meba cha what to say? What you know, sir? Okay. Meba cha ayi facha ya pa ha Japa TV. What's it? Aha Japa TV. Japa TV. Meba cha ayi abugiri abaha no mo. Ese abugiri abaha. Messi abugiri. Me bacha wonim ade abugiri. What you modi? Abugiri me bacha woni no. Why? Abugiri. Ai. Minimum. Was Thomas. Ni sika bia abedi wo am wa ba Kumasi abedi boso memiensa. Say waga dugufu apai boriga ayanfo waga fo penache no ehon wo kra nam ni free ye na say no onima de kronti a sika no wa ya won peso de be ma no ana msi ya frawa bisawo wasi sika bi abedi wo sika abedi wo sika abedi wo wasi ni sika abedi wo wakumuna nchie hoi adema wo ba Kumase wo so de brema bibi ba pem sabre amai ni sika ne mai ni sika di wo kasa wa brother Thomas Thomas bra ha say na fa merchant line na enko cheke fa mamna bra na ya fa merchant line ko cheke na ya hunu sika na bebia na f ko e no ai mama me pa cho mini madam papa ai go no ai se bibi ha no sawa ho ai me wa ho mi ta bobo ya ena ya nam jima
wo say man prime ai obi ma no ye nam man e no ye nam no ma no ta tam no so mo bol do e no ye nam no ma no me ba ma se na wo say ai o sika wo ma no no se bla me fa ko ma no wo ba ya no me de ko ma no wọ́n máa mú eti pàṣẹ onímù maame no wọ́n dàdé ní kọ́ maame no hɔ. mi na mi de sɛ ɔyɛ nam no maame no sɛ ɔno a ɔni maame no bɛ mi na mi de ne kɔ maame no ne fie. na ɔyɛ nam no wɔ hene fa esire mu. ɔyɛ nam no wɔ sire mu. ɛna wɔn na gye nam no baa Kumasi. mi na ɔno na ɛwɔ sire mu na ɔyɛ nam no ma kaa na maame no fa nam no. eti nye ɔna adi nam no brɛ maame no. Debo na bet mam ni mi mam na bet mi na onu na iwo bolka e onu na ye nam na de ko tuka ni mam ni an kata kofa aha na maame ni tua sika na anansa na wo kofa maame ni tua ne ka o tua abiri ka me na onu wo se na ye nam na ma no wan ka on complain sika kam bet me ba kuma se na wo se mam ne wan tua ne ka wan complain sika sam na se wo no no maame no ena ma se on bla na yankwa maame no ho eti se no dabe ne yamra ne yankwa maame no ho yen ye baba dabe ote ye pese ye ba na wo kire maame no ho ne yakwa no ho yo maame no pa o fe no kro baba ye fra no baba nti maame ne number ye sei maame no ya da fra wo se si ade age maame ne number me o ka to si no wo maame ne number me nim maame ne number me hu ne da me nam no man wo sinam no me huru me nim maame ne che da anya se sika ne ye na maame ne se wa se ni sika no 1 billion 50 million agu merchant line no na me hu maame no me nim maame ne da me nim maame number da yes me tie o ba kuma za o na ye sika ne ntina me ba kuma sa no onye di o ba kuma za o ena o de me ko ye pa ena ye fere maame ne maame ba ye fa no mo de ko sako ayi mo so ayi obi o sako ayi o yi ma ho na asam ne dozo ena o sa de me ko zongo ayi o che me ko santa ya santa no ja santa o da che me ko zongo zongo no o da zongo na afa na o sa che me na o sa de me ko no o ye pa no de me ko ye pa o che me ko zongo o mo be tra wo de me ko ye pa wọ́n sọ wọn fa no wọn fa wọn kọ ọ̀rọ̀ yẹrẹ pa. China kọ police station mi China kọ police station. mi nkọ buda sẹ mi ni wọn mu ni mi. ma nkọ ayẹ pa. ẹnna ayi sọ fọ ni wọn ọmọ yìí nana mẹsàn wọn mọ kẹjá ẹ wọ sọ wọn kọ ayẹ pa. mẹkyi o kọ police station mẹsi ẹnam no na mi di ma o fie hɔ no na yẹ yẹ adwuma no mi ni maama no. Me be so say me ni mamu no ana na ai madam sada na ai tan wa me ai so sada na mama tan eti na ubeti ma ba ha o be na mo wana min tin ba ne eti nkada dai me pa cho ma me dawai Mr. Thomas me ya be so right me ko ai sorry o se me ya be so na mani sata number no me pa cho nanka bra nanka yehu akwan a ye be fa so akina wunya ho mete be pro o mama mete ayi so mate ya kura ya be fra wa kire yi na ya ne wa twetwe nkomo mate apostle wo ka bibi na boy o se wani mama na o se wani sam ko yerepa me ba cho wo de ne ko oyerepa dabe wo de ne ko wa yerepa dabe sa no kura ba pa sa wo de ne ko ho a wo fa anokura pa so mi ko ayerepa no buri ne line wo ho omo kira me wo ho line wo ho omo fa me nko be yi no wo na omo yi se me omo frɛ ne back wo ho ayi omo de ko office office no na omo ko frɛ no na aye de yaka wo ho oba ho so oba ye no na omo se yenko baby na yenko hunu sika no baby na efa me se sisi me ba no me ni sika omo se yen me fa taxi na omo se 2 million
na nipa no so beje 2 million na me si yo me ampa so ma fa ayi no ye ko aye na o mo se mo ko hene me nim ho pastor bi ye ko du ya na o mo se mintua 100 series na me tua 100 series na o mo se ono to kosia na to ye so to kosia no na o mo de ye na o mo se pastor no ho na o mo se sika no wo maam no ho na ayi wo ho se me se 300 million no na omo tua no na me sika no dara 40 million e wo ho so me yare no na Thomas ka kira maam no de 40 million mame wo ho de me kira no na me ka kira wo ho se ampa yi 40 million me 40 million no mu wo no ho na wo de mame but sika 750 million no me sanka sikano 40 million ye diska sa nam wo ya de ko ye no da be aye nam de na me say 330 million no na what na aka 40 million na me okay aha so yen ko ayi no na ye ko police station ni nyina etimo ko ayi sofo no wo me ya de kosua ai ebia ino wo mu sikare wo maame no ai o se sikane wo ana Thomas kan sen Thomas te oni sanka sikane o se yo de chene merchant line no oho na ye den ye chinu kwaye no omu bele no na Thomas ko fie bol ko hono e ko ji merchant line no ade aba but yan fra maame no na yan ko cheke na ayi no sikano maame no se omba maame no se omba ai oho na minim se maame no se ni sikano ana ono ne Thomas na e cha sikano di na omo ye mesa no bi de bia de ya na mekane se ada ne ya na wo firi siremu na wa beduru ha na wo kasa bibirisi sa me ameti ha na me wo siremu a me firi wa mama me ye bi se bu so me anzan ade they say trozo ya toso yi eno ya de wo siremu na wo siremu no aba beduru asante reading na wo ye dede we am enjoy be din komo kwa sorry what what is sorry sorry so for na yi ko sia no na bra betra se o fatra ma me so for yi ko sia o se be kwa sorry sorry atu ya de nyame no ane ya no na nya ya ne nyame na boy ai yo se kaiser na yo se nyame na odi ama na shira no na wo firi siremu pa nyankopon wo ho na wo firi siremu aba ha e dede na me amiti wa kwa firi me firi siremu ma me na obi a ba wiase e ba ba ye de awurade e de chewo eti no ye de to so ya wodie sabre abukari what na sim na de ye kan sa asem no se ye no kure pa se asem bo ye timi akoye sister station wa Yerepa o ma fra wo office abrante ya be yina no wa che na ko police station abrante ya be kasa abrante ya de say am so wonya correct ampa wa menya correct ne sesai wa say abrante na oto so kan wote na oka sa se sika no won ho sa na obeka menya papa na me na ha se se me pe me sika no ti na me ye nda no me chi no kwa police station no okay na me chi no kwa no papa ben no mo kan ye o man kan se papa bia omo me wo nana bi e wo ampa me ampa me ho onu kura edi machi kura ko e metimi de number ma no ma frɛ no ebuze ne se Thomas no oye kurafo na oye den sembe na waka wo ho no mbetuma de Thomas wo se si ahene fa na ye pe no ye be hu no ye be hu no OA station onu kura wo so obeba ha yo wo so obeba ha o ma omba waka no kura obe hu se na me se asem wo ya wo so ma mo papa no no wabusuafo so mu nka bi no eye me ya pa o se me ye so de na me de me call na fie ho no me brothers mu nyina o mo se Argentina me call ho me de call na fie kwaye no o mo mpese me call na fie na me call ye so samre de na ga se wan kasa no waso den na aya wo sa awoti ti na obi ayi ni nsa afiri wo so o papa kura ayi ni nsa afiri wo so
eti wa nso so wonko Thomas papa wonko bo na mane Thomas there say obusia omunyina nim ne brother number wo ha say wo bisa ne brother ne say me sika no won ho na ani ho o say on bom obusia no so say ne car engine say so oni bi Thomas actually throw say or the 150 million send man ne brother no na ne brother ne di sika no na ne brother ne say oboa ne brother ne number wo ma ha say all kind of say in terms of tree no and aye diama no nti sabi obi wo ha onte na asemwase na Thomas timi ye frɛ no no tumi ka sɛ abogire yare na dwene nje ye yie pa na media de me hu no sɛ de wodi kan aka no asoden kakra ene baaye but ne nyina mu no entumi nka sɛ na busua ma omo nkase because of that ntino omo age ai no sa na nia Thomas ya ye se entiremu no se ya nete se de ekode a ene abro ameka so wa fraud no eye fraud ena wode edi sa owure honorable yanko yo everyone me dance pa ye chia etiefo nyina ye ko ye brother abukali ifike ne so ekakra se ne abukali eka no ye besre your brother Thomas Abugili maybe mama can be an Abugili osewai your brother Thomas yourself baby biara wo tie nka bia ebeye yeso wo obi edi dwumadi na wo se nipa no sabi na adwimu ka no na wo hwe se bodanfo na ne beye adwuma no wasisi na wie no e na obeka se wa bodam ni se nipa bodanfo de ye fa ne nya adwuma ye ne nya business ti mesro at times ne se no obi ye adwuma na se mistake bi ba anase sikasem bi hu ye chima to chima ma ye ne a ye nya kasa bi a ehon tie a ye ka kire nipa no na bodanfo no watimi akopɛ sika edi ama wa ye business wa bra wa woni da ho a wa adwen ye no na wonni sika ni bi de ye adwuma wa ba be ka na asem wo so de ne ka edi nkan wo gi ye 330 million wo ba betua ye eno de wa gi atum se eye no kura bodanfo atimi ko fa sika se di ma wo ye adwuma edi na mo bra wo sei mesro sika aka ni nye sika ketu a ye be je sika na mana kasa meba honorable I say abugiri enya mekasai Thomas nya mekasai ntino ye hu ha wa ibe si akasa no eti mesro sika na aka ni nye sika ketu a eti ni ye se ye twen wonom wo se wo de maame na odi nam ne maane ne beba nso a yesrew esa wo de ne beba na na asem na waka ne de ye se ye frɛ wo a wo ka se wo bodam no e na me ka se eti sa anase enti sa se wonne ne kakura na ehuni se waboa wo pen enyusu da word no emfa ma wo bi a waboa wo pen da ye twen wo sembre pem no wo beba no baba be kire mo asem na se sika ne wo hode a wo twimu ene betene ye pa ye beje abusia we de se wa wate bi wa hu bi abrewa guy se wo de se obi bi adiwa wo de bra ya obekwa akwaje sika ne de ama we de no clenchia wo no clenchia se na fa ma ha enfa clenchia se bia ma ha wo de ba ye be fra azure go come ori ase enti so bi e de wo fa sa kwan we so a abusia ma onan moto na fabra na abrewa guy obekwa akwaje wo sika ma obe fra azure ama na ba enti clenchia fo no munya ready aha enye be bia obeka nse kilenchia azure go come azure go discipline you aha enti munya ready na ya na menti ebi mu ase oni obi ye business e wase wudi no kra e ma no wenye big deal bia nya asem bia wase nka omutwi ntwan ma ne be pia wase why a wrong transaction ebusia ana montemase why a wrong transaction then na wase we nipa ne say den bra na mo ye den mon call office na mon call withdraws cam mon call twist can back we so nka aseme ne we aseme bi so obi ka we den eno anu ne kwan so anu na we dey just o mon ti ase ba bia ya aseme o Ghana amizi me pasumdwe ya fahini awo wen kanka eno anu no yenko twiska se na be ya obede obeyi
me sika de ama me na nkae no wa huni ade be ende se nye me dia entini abe no aye we swada na mansotwe enda papa no pani na no ne business na o introduce woman ne de ma brantie o ka sembi a entwe ye kra mo ye mpanifo enti sensem bi se ba ya mo nhwe ha wa mbesi fa kasa uni obi ye business mentime ho ase aba enye kasa we na wasa woka kasa fi se enwo se nkefi wa no ba mpanifo ka se mi se no mom takra se no mutubom enti sa abrante ya bodama that means abusamen kan so wa fa so se ono abrante na bodama that means so the same at the comment wa hu obi a na adwemu da ho ne bodamfo ye business dia bodamfo atumia kopesika e de ye business ama wo a wa adwemu da ho no wo ba beje etua neka abusia wa asem we e make sense ma one bodamfo ye business that means so sabe adwen no so nkoyi entwe ye enti aya asemba yen susu nkasa kasa bi wo hon ma ho nte se ye be ka kire nyonko eya ti wa wo shopini ye oti hoya ne ho nye omobo bi wa no kan se onye papa bibi ha no aden yen penifo na mum yen fa yen hu ne se story we mo franso ehwebi efutuo nti na ya edeba nti mo franso hwebi nti se wo pani no bie wa no kasa asemo ya den na opesa abofra no o hwe onsuan frim mom yen hwe ye kasa biye yen hwe anamotu biye na yen na mofra no ehwe yen esua ye sisi amoya bra ye ya nkasa ye ya kasa rough ye ne ma basa mofra no nso no no mo behwe no machine abusia mejidi se wasua bibi e wo story we mu behwe ha wa bekasa afen so onkobu bi kwasea na wo ma medidi nipa na tem rough like video no na share na subscribe fama wonua no no nso nya futu semi enfrim no ma nani na ho so ni obi ye business a sade we enye nne nkwa na esi etai sida de bia nkofo bu nkofo kwasea ni yemfa disuade enfan free story we mu ni nyina yemfa nije entina se yemfa mbo ye bra ebusia aha ye emergency Ghana TV medin no eye nana akosia adepa me na meje adwa kase na me de story we eba wa kwam da sanenso ye besanso ehia biem na emom drop your comment no we de chew papa na me de kwa ma drop a comment no se na be ya me hu se story we unya futuo egwom mesumenya wo so o chefa wo nya wo story we mu mesumenya bi na se bia ma adwen ankwa no so a na mesumenya adisuade kakra wadaroma o ma me hu ye mesumenya egwom abusia da sanenso ye besanso ehia biem se man timen ka biem a makramo bye bye yo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.